Ago Amansanga Aberempong Adesua we empene madawro ma oduma kuma ba de borbor ba de obode ben ogbo ehne bo esem bo akire ma bo osoro ba asase na oduma kuma bo hu mowu fa no asekire wo ho oduma kuma bo owu owie no owu fa no akire se oduma kuma bo bribia anya bre wo wiase na owie no oduma kuma na ogbo nyema na ehu ni biu asekire ani bi kan na ebesere empene madawro ma bichia ahwefo nyina Paco TV ahwefo fi mbre nderko mbrano sakranchi brempong di Aberempong Adesua on the Paco TV or be brempene na mpene di agu won asupem di biegu nkotodum di bia to ontim enti madaroma na ye ka na ye kire se yenga bifo Africa fo ye nyina ipo ba ko a ifi bia ba ko na seminti na ahindi kingdoms bai na nchembe mu na nam bi aseminti na bi fi baby biabi na obeso e obiabi beso obiabi na nde bi beso e wa nti e woni pe bi wo fro wa kanfo na ye ka kanfo a hefo ni akanfo na so ye doso akanfo yo kasa na mu e nipa ku kese a wo doso akanfo wo doso pa akanfo e nipa bi a metima kan pise wo fi bia wo fro se kemet kenai na oro ba kase ma akasa mra ye languages meti ase ye ka ka chirese spirit na nana chirese people anti spiritual people kana anti oba kamema ye people of France aduana aduna nana so je say people aduanafo nipa wo ye adunafo asonafo ene bribia aibise bia ekonafo wo nyina nana tu ason chirese ni na efi nipa ba ko efi bia ba ko anti twikasa ena yanam kasa kan wo kan comment nyina ya de ba ko enti be pensem na esua kanfo ho ade akanfo nipa ku a ma won ya kanfo na wo nyina be so wo nyina ho ade enti be madaroma munya otwen na munya so na mfa ntie Aberempong Adesua na mfa nhwa Aberempong Adesua Paco TV mra no edam ben ase edam ase. Sports, news, entertainment, education. Paco TV. Experience the thrill of TV.